Story collection pau tabi singbu harma mata da nujari adi marui ba pau taminasi AICC gi nation AC meeting da Manipur gi eranggi matang da pukhtkhre pau sandong na pijari All India Congress Committee AICC gi Schedule Caste Department sinba National AC meeting da MPCC AC Department gi chairman ayangbam okay na Manipur gi eranggi matang da pukhtkhre wa ngangkhre New Delhi da leba AICC gi headquarter Indira Bhavan da ngarang pangthokhiba Southern State singi AC Department gi DC chairperson singi national meeting da sahi ahum helalaba Manipur irang asing matang okay na puthokduna pawdang khibani Jai Bhim Jai Samvidhan Jai Congress haba AICC gi leptan chatharpa program gi saru ama oina pangthokhiba mifam aduda AICC gi general secretary oiba Lok Sabha gi opposition leader Rahul Gandhi na chair loki national meeting aduda Sema Assembly Constitution gi BCC member amasu oiriba MPCC gi Schedule Caste Department gi chairman ayangbam okena Manipur da haukiba sahi 2023 gi me humdagi haurakhiba irang asina Manipur da leiriba Schedule Caste sing yauna Manipur gi misam miyam piiba awaba si thank you gi matang da phangduki Rahul Gandhi gi puning chinselana okena haibida Manipur da kuki amadi mite gi magda tholibi irang adu wari sen por pangamdringada haji amu kuki amni naga gi magda irang tholi Misi Mina yaure naga amadi kuki misam sing hostage oina phajinduna thamnari irang asi Manipur amadi center da leiba BJP government election bangamdre center government gi thawngda Manipur praja penadre aikoi asi India macha oiribra na oidabra haibi gi bhang Manipur sina hangba honarle Manipur sing yamna seminon chokle Jammu and Kashmir thopa terrorist ki thawukta India government na operator sindu surgical strike chatharga Manipur terrorist ki thawng kya chatharabsu BJP government tumini yengduna leiri central government na miyeng changnagadi Manipur irang asin hana loisinba yarabani irang asin matam chana miyeng changhautrabadi asum chakthortuna mairik pidagi maijawbi hawrakpa ya Manipur irang asin matangda AICC maikaidagi center da hawjuk leiba mana pangnaba maron thokta BJP government da Pidana Manipur the Tantuli Taba Madi, Santi Purna Honabi Haina, Hondoki. Sahi Samakaki among the Pangiba Sating, Matang Sahi the Pangabia. Sahi Samakaki among the Tokiba Akiba Pangaba Kangi Sating, Matang Sahi 227 the Pangabia and a scientist in the section of Pantano. Khwaidagi tamthiraba alnino gi setting malemgi leba ayam da phangka doriba asida India leba ki mingsu yauri alnino hariba asi mahusa lemgi khwaidi sathiba sabana maram orga ikang thon bagi thodo amani chahi chame hagi mamang 1877 dagi 1878 ta thokiba alnino hojik phawbi oina khwaidagi sathina thokiba oiki adu scientist na phongdorapagi matungina Matang sahi 2027 na thokadoriba ikangi awaba si sahi chamaki mamanda thokiba adudagi saruk kaya hengani hari hingsing bayabadi 1877 nagi 1878 ta thokiba alnino na malengi lebak sida kamtheng na sabagi sething piki loinana matam sangna sarakpana maram warga mioi lakya sibag loina law singu ubagi thabak amata tawba yakidi Pacific Ocean da research tawba scientist na phongdoropagi matungna model ranch sigi Makar Sabi Sangam Hingaladi. Tongasi Anino Tonabagi Acho Maramani. Anino is hope from Pacific Ocean the Urabajumpung in India, Australia, South Africa, Middle Africa, Amazon, Basin the Singbamba Punchinda, Acho Bajating Pangani. The Baking see the Kamting Savana Maramarga umang Mai Chapai Tokani. Aduwa Nakal Amarum than South America, the Akanmong the Nong Tagani. North America, the Nakahin Sabi Awaba Mayunagani. Alnino na maram oiga India gi law singu bagi thabak ta chawna ka pirakani sana thanaba pathok puthok ngamuktabdi pochai maman khamthing na tangkhlagani sabi chang hingalapagi me larab khudam haibabu hoji India gi mafung kya sabi chang hana dagi hingalapagi record kya thuai na chaliba sini maram aduna India government na hojitaki hauna alnino dagi ngthona bagi planning tawbagi tangai phadaba Leba masa kuman awalan haine sikhona ba sahi tere khundakpa 1819 dagi 1826 da 1996 nangkiba awabadagi mathangda Anglo Manipur war gi makha tarakpa oina hojik ori basakta masini India gi Indian
यूनियन लेंगाकी अरोन एजेंडा ममदा कुकीसिंग एब्सेंटमेंट पॉलिसी चथरकपा लेपा लेट्री इंडिया की जियो पॉलिटिक्स कुकीसिंग योखतना थंबसिना मणिपुर इरांसी अदुमक छंगताहनबनी सेरक सिदा मियामी मियाचिंगना स्टेट असेंबलीदा लेबाक मियाम की साचदा थबक तौरखिदबा फना कुइरले हिंसा पामदेबा कुकीसिंग थिंगनबा अकनबा वारेप असेंबलीदा लौदना पास तौरगा आइन काइन चथानबजु उदी एस के सिया पिरगनी एनआईदा सिनाख्रे पांगदबगी थौंगनी थौदो अदु कंडेम तौई मथंग लाउदुना लेबना कैसु कानारोय लम हेलबा मखोई मथकदा मतिक चाबा मिलिटरी ड्राइव अमा चथगदबनी मेन इन इंडिया की मायोलदा बस ट्रेन एक्सीडेंट प्लेन क्रैश थोबददी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर सिंगना तेंथा लौइकी अखोइसु मियोइबनी थौदोकसिंदु नुवाइति तौबदबु अखोइ सकनाइबा पद्मश्री रतन छियाम नत्रगा अतै खरा लेखिदबदी अवाबा फोंदोकपा थेंगनखिद्री मालेंगी लिंगजनिंगाई ओइरबा बप्ता एवार्ड फंगलपा बुंग अमदी अतै आर्ट एंड कल्चर साना खोनबई लमदा इंडिया की सक ताखिबदुदी काउजन थिग्रेदको इसामक्ता ngauj छाउजबा नतना उपाय अदुमक लेट्री लुचिंग खनबा हैत्रिबा कालोम अखोइना ओइरी पुंगसाई चारबा खुनाई असि येंबा ngamdri लुचिंग बसु असाबो ओलई यौजु ड्रामा मालई लेंगा लुइसिंगा मियाम करम बन ड्रामा हैबनो खंगद्रे इदानाबा मतौनी अखोइ मसेन ओनसिनरिंगे कुकी कोबा भूत ब्रेक की लामी थाजिनबा लेपा लेती हिंसा तौदना मिसम हातुना लेट्रबदी करी तौदना लेबनी इंडियाना सोक 1947 ने लेबांग मचासिंग उकाई तक्तुना अपुनबे इंडिया सेमकिबनी लमदमसिदा उकाई फना तक्तुना सु तिंथोइना थिंगतुना लेहौगनी हाइना मखोइना खंगद्री इंडिया असि यूनियन ऑफ स्टेटनी स्टेट क्या की सक्तम अमनी मणिपुर बो अतोंबिगी मचागुमदा थंबीबदी यारोय मतुंगददी मरु चंगबा वहाई इबा ngamba कलम पाइबा म्यूट खननबगी थवांग तहोनबा लानफमसी माइ पाकनी खाली वरंग हाइजबनी पुन्ना फामिनखिबा नागा मिसम तरुक खंगदे हायपा लाबक थिबनी पाउसंदोंना बिजरी कुकी ना फाजिलुबा नागा मिसम 13 थादोरखिबदु कुकी सिविल सोसाइटी ना फारुबनी हायबा मसाना याजखबा मखोय पुन्ना फामिनखिबा नागा मिसम तरुक अदुना खंगदे हायरदिबा असि अंगको फावी हैना एनपीएफ की प्रेसिडेंट अवांगबों नियमाना फंगदोरदी एनपीएफ की प्रेसिडेंट अवांगबों नियमाना खुयेक पिदन थादोरपा चिरोलम हाय कुकी सिविल सोसाइटी ना थादोरखिबा चिरोलमदा होस्टेस ओइना फाजिनदुना लेरिबा नागागी मिचमसिंग अदुगी मतंगदा करिगुंबा अमता खंगदे हायना फंगदोरखिबा अदु अकनवा मोंगदा कंडेम तौई कुकी सिविल सोसाइटी की क्लेम मसि लाइबक थिबनी अमदि कैदोंगदा याबा ngamloi नागा मिचम 13 फारो मतुंगदा थादोरखिबा अदु मखोइननी हाइबा मसाना याजरगा मफम अमखक्तदगी मतम अमत्तदा फामिनखिबा मियोइ तरुक अदुगी मतंगदा खंगदे हायलिबसि मरम चादी इलिगेशन सिंग असि वखंगा सगोलगा नत्रगा तोंगादा बेस तौरगा थागलकपा नति कुकी सिंगना फाबदा यावरिबसिंग अदुगी मचिन हंगनाबा मतुंगदा थागलकपनी थौदो अदुदा हक्थेंगना यावरबा विटनेसिंग ममांगदा लेरेबा फाबदा फाजिनख्रबा नागा मिसम तरुक अदुगी मतंगदा खंगदे हारिबसि ngaktaba ngamdi मियोइसिंग असिगा पुन्ना फामिनखरगा हौजिक थादोक्तना लेइबा मियोइ तरुक अदु मखोगा खाइदोनखिबनी अवाई अराबा अहुई क्या हाइजिनदना ngapigani arana hui kya haijillega asengba achumba adu kaidongde losinduna thamba yaroi phajinuna thamliba nagagi micham taruk adu athubada thadrokadani hainasu zero aduna makha tarali sigi pau tangasida pauli sinjare